السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمع ركبوني دعوتوني كقالي سلام تاني بكي سنجرتنت كلا سلام برتة سنبرا عرفت سنجتا جمعتشو تيان سنت بسبتي ماري ديودنا ديودك تسليم قال شوفين ديو جاي سني ماري دين ترى كان دكيان بكي سنجتنا تبدي تبدي جاي سني ماري ترى كونو إيش قال شيء جمعتشو أركونو جمعتشو itu kan kaba itu kan gamade yare akasi hono da te kali itu nas hangar umat jauju tin degatina like share guru subscribe hore mati ngira dan iskela tuma hore mati ngenteni subscribe guru asini jecha mama me video sanitan wajin gammachu wajin tenye wa unda finne obale ke sunis hedro khagala to mani Itu kagak tuh mani, akasih anda indan humara keren kabdu, agak tende se full nanjali, akasih full deme, dua sindanya se itu kagak tuh untuk, akasih warni sih lo kotak kalian gitu, jadi akasih tinggal ce gitu, artinya, me video na daun nede, walid deme, amor mah. Mati dapat duitnya sangat nama biar kutih, UFC race, dala jalan dedima jechu berarti jarzi tidak jimin nagi anjir ada je gammachu ganale zalale tifufti tazalalami jechu gammachu ammo akka duran tijiru santin dema yoje gammachu injiru ganale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاشا معكم كبجمتو داوتو تماتي channel kenya bikajirta maratti salamtan tinya tan onnera maddite isimbira hara kabdu isinin jecha akami nagaya fayya gaisani jirtan isin jecha alhamdulillah galata rabbi nuti nagaya fi fayyadan yimne jira salamta gafada difama aso kute السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء حركة دعوتني كقالي أرجع مچو كمنا فولا كنجرا و نياغرتني كمچو كمنا رأي دعوتنا بيجام فيديو سينما رو أنا أبي ما وجدتني سينما رو زني تكشو أران كبا أرجع مچون كبا يتركونه ديمه تسليمس شديتين إسان من دي يدو أسوي في تأدي أركونه جمعتون وجد تاو جرا أرجع مچو بيانا دي أمي تسليم كلام تاجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تحية جرجت سنجتة الحمد لله وللتابنة akasi dawto ni kakale arraga wani ndo dan isini te wada sene sana tun kala sana da ke fita jeti ana da ke fita jeti da ke kuma taslimis qali khiye go te rabbi siya khabaju kono kasiti isi da ke bide jidu te hase fite khalas kuma gamu tun ta tawjira akasi ti duai goda bisini si warraga gana le wada kala deetu alhamdulillah ifsal len operation hedduu takka galatoomuu galata guddaa nu biraa qabaa alhamdulillah kunoo tasliimis deebite namni gaa ilmi namaa tokko kan wajjin jiraatu akkuma arrabaa fi ilkeenuu wajjin jiraachaa wal dho'itti wal ciniin tusanitti namni mana tokko keessa wajjin jiraatu waluma dhabaa nama wal jaalatu walitti illee aaraa dubbii takka akkamiin dhuftee osoo hin taane akka itti dhumtu laalan jaanii inshallah khayridan gammachuudhaan rakkoo jirtu hunda ibsaan agalatoomuu bikkeesiin jirtus dhaqee nama wajjin isiillee fudhatee dhufee akkasitti wajjin manatti teenyee rakkoo jirtu hunda nu jidduutti haasee fixee har'a kunoo gammachuudhaan gama keessan dhufne alhamdulillah nutilleen gammanne isinilleen كجمدان أبدي قدو قمنا akasi dawto fenya achila inet ne khalas wajin manguddo nama heddu wajin tenne prestasune giza senle chun video sinimurun dufin tolle sani amma chun arra amon tuma seten gammachu tenya isin timudaf video sinimar male giza sen nama heddu wajin hasune wa unda kasfinne alhamdulillah yara gammachu qamna kuno taslimis asi gammachu tesujiti nunu asi sinis kamarta wajiti
akkasii kun arra gammachuu qabna namni hundinuu fuula isaanii lallaalamee isin fuula isaanii kun gammachuu irraa mul'ata. Akkasii daawwattoota keenya qaqqaalii isinis rabbiin warra wajjin warra wajjin waa rabbi isaan haa godhu warra ganaa gartee hamduu hunda kallaa ittiin deemne rabbi isaan haa godhu jaatii du'aayii komantiitti du'aayii godhaa fi akkasii mee tasliim maal jettame mee dheengadda egaa jechuun dheengadda guyyaan achiisee busanii akkana na godhee jechuun kalaas zamaanaa yoo itti fudhatte malee hin deebi'u jettee miimma fakkeenyaaf gaa eegamuu dubbitan asii booda maal sodda gaame. Ana mishee waliin dhaggeeffama maaltu jira waliin galleemi waliin fayyineemi ni jira beektii ammas namni arrabaa fi ilkeenuu waldaanii walloonni malee naaf inni ija biraa hamtuu waliin qabnu wallollee addaan yaani ammas walitti deebine tanuma booda gana akka himaanis ibsirreessee seeraan bultii isaatti oofatu anillee jaarsa kiyya kabajee qaalii isaa godhee gammachuun akkuma waliin jiraannu barbaada jechuudha. Yoo gammachuun naaf inni wajjin jiraanne malee naaf inni wal mokkaraa waluun hin bareeddu akka kana duraatti. Kana booda ammoo mokkorri sun hundi hafee inninis karaa irra jiru san irraa dhaabbatee maatii dhaabbaddu ittiin sanitti nama beeku tahee yoo ibsirreessee dhala jalaan deddeemaa jechuu baatee jaartii tiyyaa wajjiniin nagayaan jiraadha jee gammachuun ganaallee zalaalallee itti fufti. Zalaalamee jechuu gammachuun. Ammoo akka duraanti jiru sanittiin deemaa yoo jee gammachuun hin jiru ganaallee. Amma daldalaa sana fa'a dhuguma yoo keessaa dhiifte waan takka uumaatti nama kaasa malee amma keessaa waan qabu wayite isiillee gammaase waa hunda hinaaffaa maalii keessu qabdi sun rakkoon hin jiru inshaallah. Laa sun hinaaffaa jechuun jaanfee taanami tokkodha dhalaan tuni hundumaa hinaafa. Hinaafaan dhugaa nama wal jaalatu walitti hinaafa. Bareeda maa hinaafta jechuun osoo hin taane hinaafaan tunis tadaangaa dabartee rakkoo fidaa ga'e. Namni wajjin jiraatu tokko hinaafus wal amanuu danda'u qaba. Gaafa kaani mee asirratti Habiibii waa isinii maa dhageeffatu mee asirratti waa'ee dhalaan waa'ee masamaa irratti eegduu akka fayyadu beektaa. Gaafa kaani kijaani mootummaan warri dhalaa laman fuune mataan irraa muramuu ijeen jeeti sabsabaa irratti walgahii irratti haasa'ee beektaa walgahii irratti haasa'e gizaasani ka'ee galee amma jaartiidhaan bararraa mootummaan akkana jee akkamii jennaaniini akkan warri dhalaa laman godhanne mataa irraa muramaa jaanii akkamii jennaaniini akkana jaanii akkamii jennaaniini maal jetteen maashaallah jetteen maashaallah ati shadibbaa argattee baanu sitti la lama godhatee mataan isaa hafuurra inni mataa irra muramuu jechuun du'a sii feeti jechuudha lamna masaanuu barbaaddu jechuun seenaan durattuu jetti. Kanaafuu ati jechuun waan isin hin feene sirraadheessi isuma wajjin gammachuudhaan haadha ilmooteetiitti gammachuun nagaa wajjiraadhaa malee waan isin hin feenes irraadheessi ganaatti deemnaan anaafati wal dhabna jechuudha geeffadhu. Akkumaan duraasitti himetti waan akkanaa ganaatti isin deebiniiti warra gammachuun jiraatu warra waa hunda godhu jechuun waa hunda akkuma duraan haasofnee fennatti warra gammachuu jiraatu rabbi isin haa godhuuti akkasii isin hin jaati. Inshallah خلاص هذا سنجاب ساري يا بيبي قالت أمي تلي ندو تكسي درر دي فما لا لكن لو كما جودة سنين فدا بيتا لكن لو إن شاء الله تو تخيل تلي ديرني ترى إن شاء الله ورقة مجلس ثاني تفوتون وأقول سيل دواي دو بدادي يوسف مفتي من اللي دي فما نأقول أنا سنجاب yaada qabdu kana dhu yaada biraan qabu nama hedduu na wajji rakkate daawwattoonni biyya warreen naa ciqqamtanii naaf jecha rakkamtan wallaahi hedduutu ka galatoomaan isin jaa alhamdulillah mucaa kiyya wajjiin mana kiyyaggadee nagayaanii mana kiyyaggalee ammallee gammachuun qaba tazalaalam si haa godhu jaatii du'aayi na godhan isin jaa tazalaalam si haa godhu dullee asumaan jennee du'aayi si goona akkasii rabbi walii isin haa qaceelchuu waan akkana ganaa isin gidduutti min arkamtuu jaatii du'aayi na godhan isin jawaan biraan jiru ani namni qilleessa irratti ol bihee akkanatti na dhaga'uun kunuu naaf xiqqeenya
laakiin namni xiqqeessa imaanii isaa dura waan kana biyya dubbate jammanii isin raayimaa soo dheerisini inshallah daawwattoota keenya isin dheerannee jirra gammachuu gammachuudhaan gama keessan deebi'e bye bye